هێندەم باش خوێندەکارین هێژا و دەلال ون چاوانە بهێویمە هون هەمووژی باش بن ئەمە ئیرۆ وانەیەکە نوو ببن مەگۆ قرالی مەدان مەددۆژێ شیرۆڤەکردن دوانەیە چوویدا ئەمە ئیرۆ هەردوو قرالین داویژی ببن یەک جێ کەیاک سەرە و یێ دیژی ئەستیاکە کەیاک سەر پشتی مرنە برای وی فرۆرتیش چ دکێ ئەو دبێ رێڤەبەرێ کۆنفیدراسیۆنا مەدان ئەڤنا کەیاک سەر چ دکێ دەستپێکێ ئارتێشەکە هەمدەم ئاواتکێش بۆ چن ji بۆ گۆ li dijî êrişên aşûran derkeve dema gûkeyek ser dibe rêveber êdî di dema wî de jî gelek pêşketin di konfederasyona medan de çê dibin ev kesekî rêveberekî zana û hişyar bû yanî mikarin bêjin weke bavê xwe weke birayê xwe diya ku zana û hişyar bû piştî got êrîşa xwe ava dike êrîşî kê dike êrîşî artêşa aşûran dike di kîja salê de di yekê çileya 615 de vê artêşê bidawî dike em karin bêjin nûva artêşa wî ne temam bû ji bo çi ji bo ku êrîşî aşûra bike bi artêşa xwe ve dikeve welatê aşûran de destpêkê kîjan bajarî dagir dike destpêkê bajarê Bexdayê dagir dike yan em bêjin destpêkê bajarê Kerkûkê Erebxa dagir dike û di ji wirvan êdî wêne ji xwe dike navend û di biriya Kerkûkê jî êdî dikeve dixwaze got bikeve bajarê Neynowa de yê got navenda aşûran ya wê demê bû di sala 614 berî zayînê berê xwe didê paytexta aşûran Neynowa dema ku Neynowa jî bi dest dixe û dagir dike êdî ev li gorî ji xwe lêkolîna û li gorî zanyar bêjin dibe aşûran qiralî wê ne nexwestiye got xwe ra destî aşûran bike bi xwe ve û bi malbata xwe ve xwe dişewitîne kengî dema got kêyak ser Neynowa bi dest dixe ew navenda aşûran ya wê demê bû piştî dagirkirina wî ji van bajaran re di sala 612 de hêzên Med û Babil bi eniyeka berfereh ji 3 milan ve êrîşeka mezin didin ser paytexta aşûran êrîşeka mezin bi kê re me got têkiliyên xwe bi Babila re çê dike ji bo çi ji bo got êrîşî aşûran bike û wan bênê rûxandin êdî divê encama vê êrîşê de ya got 3 mehan berdewam kiriye di 21 adara 612 berî zayînê de ew bajarên aşûran dikevin bin destê konfederasyona medan de ev roj ji bo gelê Kurd û gelê wê herêmê jî rojeke pîroz tê dîtin ji xwe em hemî jî zanin di 21 adara 612 de roja Newrozê yan jî roja nû ev roja ku Med împaratoriya aşûran şikandine û di wê demê de ji xwe engîkê fawa hat ji ber got çima qiralê aşûran yê bi navê Dihak yê got rojane mêjiyê di ciwanan dixwest yan jî dixwar çi dikir her rojane wê bêjê ehlê wê mentîqeyanê wê herêmê wê bêjê bêka mêjiyê di ciwana ji min re bênin her ro wê do di ciwan yan jî di xort yan di jin yan wê êne gurandin rabû yek hebû bi navê Kawayê Hesinkar çi kir gelekî aciz bûn û di zarokî wî naçûn cara siya ê qesab tê dibêjê dibêka ez ê zaroka te ya siya bibim kurî heft kurî bûn piştî got kurî wê hefta dibê dibê nama çima tê bê ez ê êm bixwe ez ê êm ecim vî qiralî ê bi navê Dihak û ez ê kurê xwe diyarî wî bikim yan jî ez ê jê re bikim qurban dema got Dihak pê dihsên û va kesekî bi navê Kawayê Hesinkar heye wê ê wê jê re kurê xwe bike qurban rabê çi dike dibê baknê de wextê got Kawayê Hesinkar tê cemê çi dike dibê heta xwedê hêz dayê de û ji qehrana va xwe û ji ber got di kurî wî hatine gurandin bê çi dike Dihak dikuje di kîja rojê de di 21 adara 612 berî zayînê de ev roj dibe rojeke pîroz ji bo gelên wê herêmê bi taybetî jî kî Kurd ev roja Newrozê ya got heta niha jî sembola wê çi ye em heta niha jî em yanî pê dirabin sembola wê jî agir em pê dixin û em cil û berkên Kurdî li xwe dikin em herin piştî
پشتی قرال كياكسر پشتی مرناوی کیتی استیاکتی استیاکیا نوی دیاکویا کره كياكسر پشتی مرنا كياكسر استیاکتی اف استیاک چاوا بو بعکسی بابی خوابو يعني بابينا چاوا بهيز بو هشيار بو زانبو لي استياك نوكوي بو بجارة كيرا اف استياك چتكي بدماوي دا دولت لاواز دبي يعني جي كونفدراسيونا مدان لاواز دبي هيدي جي تيك دچي بريا چه بريا كومبلو يعني جي خيانتي كي خيانتي ليتكي فرماندارك وي هيا يبنابي هارباكوس خيانتاوي بكيرت كيب آشوران را دسالا چکی جوره داخل شو بوجيبين دوی دمه دا پرس خورتن بریوبریا کی بریوبریا کیروس تی سازومان کرن اف هارپاکوس چتکی بیرا ب استیاک را خیانتت کی و بویرا یکیتیه که چتکی کیروسی پرسی ایدی دسالا 505 یانجی 540 نهان اف ریوبری دکوی دسته کی دکوی دسته پرسانج خانه که بیجنجی به پرس بردوامیا مدانا اف الگوری هردوت فیلسوف یونانی چه بیجی دبی استیاک چگوت یا هارپاکوس جیرت بیجی هی رزیل تخیانتا مکر بدجمنی مرا غم ناکی برا او ریوبریش تر ما بانا چما تکرا دسته کسی ظالم ده برا او ریوبریش تر ما بانا تکسکی تجی جمیت میدی چما ترابو تأف ریوبریا هانا تکرا دسته پرساده ایدی بوی آوائی بریا خیانتی جی کنفدراسیون آمدان لسر دسته پرسان تی بداوی کرن امورن پرسین الخاندنی جی چاره سر بکن که اکثر هیزک چاوا بو مگو کسکی زانا و هشیار بو هیزاوی چاوا بو هیزکا دمایی دا باجار وینا گلکی سرکفتی بو و گلک سرکفتنی المزن دمایی دا چه بون یکو هشت گو مطرسیک آشوران را چه ببی مدان بکیره هف پیمان چه کرن و لدیجی که رابون مدام اگو بکیره هف پیمان چه کرن بابلان را جبو چه جبو لدیجی ایریشین آشوران درکبن دما استیاک ده چما مد تیک چون و چاوا دستهلاداری که دستی کیروسی پرسیده دب پرسن دنابا پرسکی ده تینا حواندن دما استیاک ده جبرگو استیاک نوکا کیروس نگلکی هشیار و زانبو جواک همه وک هوید نوای ده چی کربو جبر بیه جی رولاوی نه هن بهن لاواز دبو دماوی ده شخوا کنفدراسیون آمدان که دستی پرسات چاوا برنگی خیانتی کومپلو دکو دولاب یا چارا 21 آذار 612 بری زاینی تی چواته تی واته روزانو او روزا کومت جیریشین آشوران خلاص دبن یاجی باجاری آشوران دکن بند سلاداریا خدا جبر بیه که 21 آذار 612 روزا که پیروز جبو کردان و گلیوی دمی تی پیروز کرن هردوت چاوا بحسام دانت کی هردوت بجید بیمد کسنا زانه بون کسنا هشیار بون دبیجی و جور دفر دجید و روپلا بریویده و جوران ویسینا چه بحثا واکریا دبیجی پرسو گرک شاگرتین مدانن جی مدان فیری چند آریان و شورشا چاندنیه بونه یعنی وادبینه او پرسو گرک شاگرتین مدانه اف الگوری کی الگوری فیلسوف یونانی هردوت بوی آوائی جی پرسی نرخاندنی ام بداوی دکن حتی اوانه کدن ون بمینن دنابا خیر و خوشیه ده